Ay kunam, Magda. Kunak, nanang, pabuludan dakman iti igatang ko iti kabarbaro akaws ko. Tabayadak to apaman nga agsweldo ni Cardo. Anya, igatang mo iti kawas kunam. Wan, nanang, ada nga min nakitak anapintas akawas. Ay na, branded. Iso na lang tawan pa'y kwarta. Tasaan pa'y anagsweldo ni Cardo. An-anwam nga iti kabarbaro akawas, kat nagadumat ti kawas mo. Kat pagpusturak mat ananang, tapno sa anak analaka nga aglos siyang. Ay unay kan, Magda. Kakaasi jay asawam nga construction. Ang amyutang mula nga igatang iti kawas mo jay masweldo na. Ha? Ay nananang, saan nga agreklamo ni Cardo? Ay. Iso nga alan amok akaalala yu jay pensyon nyo kin ni tatang. Iso apabuludan dak ko nga. Kay inikab di anak mo. Ay kapilitan na. Tama nga no kumporminto manan ti masasauna. Agpasugnod to manan. Kat nagadun to manan asauna. Ay, konsentidor kamit at talaga si kaguring. Ah, pinsyong. Pinanuynuyan manan ti kinabarayoboy di anak mo. Di mo ka din napanunot ang nakakaasimot di manugang tamang manggad. Agmalam nga kiw-kiwar iti simento iti construction tapno adalaeng sang kabase ta maswildo na no dumteng ti Sabado. Kalpasan na pagbarayuboy laeng di anak ta ti matgadan na. Ay, insyong. Ay unay kat ngamin na napan nakairanranana. Awanak tumat ngamin kahit. Ay, talaga na lang nga tumayming di jasking anak mo. Inrana na nga awanak, tanuam mo na nga daak, saan ang makaalakin ka iti kwarta? Lakay, kitaon mo? Oh, kitaon to'y kabarbaro abado. Nagpintasan day tabakait. Nangalam nga eh. Kat, ginatang ko ha. Bimuludakin ni nanang iti igatang ko. Imbagak abayadak, apaman nga agsweldo ka inton Sabado. Anya? Oh, di mo kunaan akagura na. Saan bakit? Malangaro day. Nagidasarkan ta mangantan. Tapno, makainanaak matan tanay. Ay, nasik nga tayo. Ha? Apay bakit? Eh, kuha nga min. Cardo, lakay. Jak na kaisaang. Tanalipatak nga imbagakan ka nga awan mo ti bagasta. Anya? Nakagatang ka iti kaus mo nga di ka nakagatang iti pagasta? Eh, pasensya kan lakay. Excited ak ngamin iti da ito'y kawas ko. Angam sana balay. Mabiit laang tain agpalista di ta tsindaan. Urayan naklabiitan, lakay. Kasla na ako nagtipang panunoto pare Cardo. Ay, pare. Masarunak kini bakit ka? Ne, apayaya pare. Nabarayuboy nga main pare ka. Halo! Agasim taon unaan na pa nga iremedyoan dagiti para iti personal nga osar na ngam iti para kada kamay. Anya? Wen pare ka? Anya ti kayat mo asawan pare? Mas ikan na iti importansya ti para iti personal agamit na. Kas kuma iti badaw, lipstick, pulbos, kano anya pwede ta apagkulorite iti bagina. Yung dagiti kasapulan medyo balay. Ay, madimot ti kasta pare. Tirigat na pare ka. Dinaam mo ayan na ino anya ti adda. Pasaray adda baybayadak nga utang. No tunggal dumteng ti Sabado apan nagsuswil daw. Naalas ti kasta nga ugali pare. Amo na ko mga i-budget no anya ti adda. Takuna na nga rodain. Sorsoruan ti agkokaut no akikit ti ules apagabungaw. Pare. Iswa ka sa ritam dya sawan pare. Ibagamkin ko na asorsorwan na ti agkokaut. Ti aginaw.
Si kamat gayam Magda. Nagmarket kamat gayam. Wan, nakitsyenda ako na. Tanang yawat iti pakityendak nila kay ko. Nagsweldo ngamin idikalman. Ay na, kat sigurado aday tay naimas nga rod ati katangem Magda. Ha? Kas kanya ko, gimatang ako ni ti 2 kilo alumo ti baka. Ay na, sigurado ang maragsakan nila kay ko iti ilutok asidaan mi ita. At dapay ginatang ko ayanger ko a karne ti baka mutlaeng. Oh, sigangay, anya ti katangem. Ay, kwa. Ay, kastamot na ati gatanga. Tapno na imas magtisidaan me. Kasla dapat padaanam abakay. Ay, katja anak mo Ni Magda. Sino pa ingay? Kat isumot lati kakaiso na nga anak ta, insyong. Apay ayan ni Magda. Kat no itati ko na apanang bayad na iti inutang na akwarta kanyak. Aya. Wen, bayadak, apaman nga agsweldo nila kay ko. Kunana. Ay, wen. Nagsweldo idi kalman je manugang ta Sabado. Wen nga road. Iso nga urayak je anak ta. Taumay na bayadan jay nabulod na kadaka. Ayan nga iti dagduma ka sa pulan ta dito'y balaya ginatang mao. Kwa, Kardo. Jak nagatang ti daduma. Tagkurang mati kwarta nga inted mo. Anya? Kasano ako na makurang ay, kat sobra pa'y dayjay. Nagkurang takar ni ti bangka piginatang ko. Imbes nga ikan. Anya? Wan lakay. Anya ka meten Magda. Naka-budget tinted ko ken ka akwarta. Isungarod niya dapay listaan niya imot mo. Saan aya ang nagka na iti kwartang inyawat ko ken ka? Nagadumatan asaom, Kardo. Nabambanugak lang arudan anapan nakitsinda. Tapno mapakan kalaang itinaimas. Agluto akpay ita. Tanakasangpa takon. Kalpasan na. Nagadupay lang ay bagbagan. Pampanunutik lang ti pakakontentuam asidaan. Taamok ang makalawas anabannog ka iti panag-construction mo. Kalpasan na. Sidirin nakpay laang anakitsinda iti karni ti baka. Imbes nga ikan. Anya kamatan. Malalala. Guston bakit? Saan tan niya grikyar? Noan niya tinagatang mo. Ay kat iso na. Ano san talaga noan niya ti awan. Basta saan tan niya grikyar. Bakit? Kita man no sino tagtok-tok-tok. Magda! Awan samot ni Magda. Saan ba ta sumungsungbat? Babit lang! Ay, kudak lakit din no awan kayo, Kardo. Da kayo matgayam nanang. Mala, humunag kayo pa ya. Agyaman anak ko. Mala. Agtugaw kayo nanang. Agyaman manad. Ni Magda. Jak nga rod ammo no sa dino tinapanan na nanang. Jak meten napupuutan. Naiturog ko nga may napaman na nakapangal daw kami. Ammo yung mat a Domingo ita. Aldaw ti panagina na. Daawan ti construction. Napay aya nanang. Kat noor urayak nga umay ijay balay. Tabayadan na ti binulod na nga inggatang na itikawos na. Ha? Kuna na nga main abayadan na apaman nga agsweldo ka. Iso anam na maag nga agbayad ita. Anya rin tayo mo, Magda. Daytoy. Imported a lipstick. Oh? Imnalakman kadagiti-laklako ni Rayme. Ha? Ay na, nagpintas ti lips ang ma-applyan iti daytoy a lipstick. Kita kita
Ay na. Nagmayatan nga agpaiso, ti pa naglabaga, ti sipit mo. Lips ko ng muta. Ah? Unay mutanday ta sipit nga ibang pagam. Apay, manaw. Ayun, anya. Lips ko nakuma. Oh, kunak tumot ngamin ka. Nagpintas anya. Ngam naga dun samot ng lipstick mo. Di mo pa yun maarama tinadoma. Pudnot ako nam. Ngaman niya nga rod ngay. Kastala tibiyag ka. Awan ti maaramidan. Sa bagay matkit di, ah. Ay. Ay. Sayang. Diyak makaala iti kasta. Tayan anay ko ngamin tinaka-budget a kwartami kanila kay ko. Ay. Sayang. Apay anak ka purmal ka amang kita kanya kardo. Kaslad da basol ko Anya ti ko na maginatang mau. Dayti lipstick. Tapno adamot aramatek Di mo't nagadupay ti lipstick mau. Di mon sapayan mouse usar ti daduma. Pudno nga ado Ngam napintas nga rod day tao iso aginatang ka. Ay, una yan, Magda. Talaga adi mo amo ti aginaut. Nabarayuboy ka pa eh. Anya? Ay naikamatan si Kakardo. Kastakit din ti bagbagam kanya. Idin to tagpapapintasak para kan ka. Tapno saan nga ibaga dagiti makaam-am mo kan ka. Akas lalo siyang tasawam. Kaya't mo nga rod ako na anda ti kastoy. Day tagayam ti asawa ni Cardo. Nagalas mo't gayam. Inapayan mo nga urnusan ti bagbagina. Kaya't mo nga rod akas na ti bagbagada. Ay, po aya. Adumanan tinasaom, Magda. Gab, ang paysumat naman. Wala. Guston. Ay, kaya inutang mo kininanang. Nabayada maon. Ha? Nabayada maon, di inutang mo kininanang mo, nga ingatang mo itikawas mo. Saan pa'y? Oh. Makita, Magda. Kung nagtumot ngamin kahit. Dagayay ko mati inun-unam ta iso ta importante. Saan kat aday ta lipstick mo? Kasano ang makabulod kan tumanin kininanang no kastamat to galim? Sana bali tainakmot day jay. Maawatan dak no jak makabayan. Iso mabalin ka day ha, Cardo. Sardangan nakman asir-sermonan, tajak kayat ti kasa. Makapauma. Adagos, itay na ibagati ka arubayo anasabat ko. Anagapa kayo kano kan ni Cardo. Kastala ti biag ananang. Normal day ta iti agasawang. Ay una yan. Anya aya, tinagapaan nyo. Kat di nautang ko kada kayo No apay ngamin nga imay kayo nagsingir ditoy. Di yula na uray asyak tinapan ijay balayaw. No kasta, basol ko pa'y. Wala, di kay tumat ngamin makaururay. Nga nagalasan ti kasta nga ibagbaga Magda. Talagamot ngamin. Ay unay kan anak ko. Ay Magda, baliwam ti kasta nga ugalim Amangan no day tati pakaumaan ken kajay asawam. Imposible ay ayatan nak ni Cardo niya. Wan, angam no di mo ikatan ti kinabarayuboy mo, kanday ta kinasupladam asumungsong ba. Amangan no mapunas ti panagayat na ken ka. Nanang. Day ta kinabarayuboy mo launay. Ay kompormila dita ti mapan mo gatgatangan asaan mo't nga importante. Di mo amaw ayanay no anya ti adda. Kunada nga rudan. Sorsoruam ti agkukot no akikid ti ulas a pagabungot. Tandaanam dayta, Magda. Kanya nga'y tigatangang Magda.
Jak pa'y nga rod amo. Siyak akit, gimatang ako iti kalalaingan na para kada kami kanilakay ko. Kakaiso na asweldo ko naman. Ha? Ngun iso asi ka. Gumatang kamot iti kap-kap na kam. Nang nga rod iti kwata nilakay mo. Oh, DJ kap-kap na kamon tigatangam. Saan kit deng? Ay katun mata. Anya kumangay aga po nga agino ta. Awan, husto ka. Jay kap-kap na kaktigatanga. Daytoy laeng tinakagatangan ti kwartang inted ko ken kabakit. 1 kilo abagas ken na. Anya daytoy bakit? Kas iti sigod Karne ti baka. Tapno na imas mat ti sidaon ta. Ay just ka bakit? Umanay nga rod dayta 1 kilo abagas iti makalawas alaman. Di umutang tanton di ta tiyandaan. Ay, unay kalaki din bakit? Ay, na! Apay ayakas ta ka! Na. Nagadumatan nga ibagbagam si Kakardaw. Makapasuron ka na. Na! Siyak pa'y gaya mo ti makapasuron Ay, kat sige makapasuron na gano'n. Pumanawak man lahat. Nanang, rabiin, ngamsan pa yan nagawid ni Kardaw. Pinalawan naksan at talaga jay asawa. Gonggonan. Nanang! Asino mat ngamin, ti saan ama uma, itikas ta nga aramin mo. Di mo amo, ti aginot. Nabarayuboy ka na unay. Santo no bagbagaan da ka. Umapakapay. Kat uray asino mat nga asawa akat maumakan ka. Anya kayo matananang? Kompormila ti bagbagayaw. Imbes kumamat at tulungan dak no anya teramidak. Kat sermonan dak pailaan. Makitam tikas ta nga ugalim. Si kalangarudan di ikan iti pabor. Ngam kastapay lati sawam. Ay namagda. Sursurwam kumati agpakumbaba. Day tapay timay sa arason. No apay apimanaw di asawam. Nanang! Agnakam kangaminan. Baliwa mon tinagalas nga ugalim. Barang no agsubli di asawam, no maamuan na ang baliw, kan nagnakam ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti maisapay apakasaritaan. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Sursurwam ti agkukot, no akikid ti ules apagabungot. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kanitimat direksyon, Teresa Calay. Tan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panagayem agibos. No ti pasensya ket may boss. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag! Ay. Ay na! Bagbagay ko to'y intan mo asandal ka. Best friend, indang. Agyaman na, no magustuhan best friend. Impaw itay anak ko nga ada ijay Hawaii dayta. Ay, kastaya. Ay, nagsaya at kaagayim kan kumarik. Indang. Man-manon tikaskan ka. Ay, saan ako na makasapol itikaskan ka, best friend. Ay, maarakop ka, mare. Ay, nagyaman na ka. Ay na, di ka agyam-yaman. Taadon to pa'y ti sumaruno maray. Ay na, nagmayaten. Ay, kaano nga'y maray?
Intun agpaw ito manang ti anak ko, bisprin iseng. Ah, ay na bispren. Agyaman na ka. Tada ka agayam ko. Ala, ni daytoy. Sakit di tirumpeng nga agyaman. Tauray sa anak ang makakita kat kayat naklatagayam. Ay na, saan ato bang day ta kinabulsak mo, Maray? Uray asino kapay, gayam kan tulata. Kasta akmat kan kamara. Ay, un gaya, Maray. Ada kwartam. Ay adamot. Apay ayamaray. Ay, ay mabalin anayo nampay utang ka. Ay mano ayamaray. Uray limagasot laang mariindang. Pagpuunak laang. Pagpuunam itay. Pagpuunak ko maitiilakok abawang kan sibuyas. Naimbag lang nga, i-displek ijay sangot ti balay. Sige, mabiit laang taikan ka mari isaing. Ay, thank you, Mari Indang. Papanamanan, iseng. Ay, nadamagang palaang mat as usual Mapan ka man makitong itain? Ay na, baliksan na palaang mat. In ka man isugalan, tali magasot nga inutag maon. Kunam apagpuunam. Ay kat isumat, pagpuunak iti sugal, saltak lakay. Ay, unay kan aya, iseng. Adon ti utang mo, ijay gayem mo. Di ka lagbain. Utang ka nga utang. Ngem di ka matla makabaybaya din. Ay na, adumatlat kwarta jay gayem ko abakas. Di nagtusingiran day jay, takas lakabsat nak. Wala, ngem imposible asaan amaumatay jay. Ay saan lakay? Napatega kon itibiyag jay gayem ko. Syakla ang tibis prin na. Tasyaklat makaano sa mangkuy-kuyog kan kwa na. No kasjay nga da papanan na. Ay, sos, bakit? Di mo may bagaday ta. Taad na pagsasao ako na. Ti panaggayam ket agibos. No ti pasensya ket may baos. No, iti daduma. Angam na da kami. Nila ang patay. Ti mamagsina ka na kami. Saltak. Na. Mark my word. Hello, best friend. Anyat ko best friend. Awan. Nakatugaw diti kusina, tagpampanunot ak manuan yat lutuag apangaldawan. Rumwarta. Ha? Papananta, best friend? Intamangan itirwar. Ilibre ka. Ha? Agpaisaw, best friend? Wan, nala agrubot kan, tadagasan ka. Ay na. Agkutsi tamanan, best friend? Wan, tanagsublintay driver ko. Ay, sige nga raw tagdigusak. Tapno na bang luak mat ang aglogan iti kotsem, best friend? Sige nga roday. Basta dagasan ka no madamdama. Bye! Bye, best friend! Ay na, agawak tagdigos, tagrubatak adagos. Ay, itrit nak mananjay galantay, agayam ko. Kuyugan kayo, nanang. Ay saanan, runa anak ko. Ada ni antim nga iseng, iso ti kadwa. Aganad kayo nga rod, Wan, di ka madanagan. Kan may sa adamot ni istong a driver. Di nakmat siguro baybay-an no bilang laeng. O sige, tabilinat manan ni Mang Estong, nanang.
Ay, anya ngay indang. Rumwartan dito yung restaurant. Wan, ising. Ay na, nakaginawa akpay anapan iti comfort room. Nay, ayan tay driver mon, best friend. Pinagawid ko. Tasukunan na pa'y niruna no madamdama. Ay, kasta aya. Nagtaksi tanton nga agawid no madamdama. Ising. Ay, sayang. May mayat kumamot lang no agkutsita. Angam ala. Saan abalin Ala, si kanti agbayad itikin nan ta ising. Tainta pa'y agpasyar ijay mall. Ha? Ay, siyak tagbayad. Indang. Di kayat ko asawan. Si kanti mangala iti wallet ko iti pagbayad ta. Ay, kunak no siyak itayan tagbayad. Eh, sapay awan kwarta. Adto iti wallet ko. Ay, manungay ti ala, best friend. Ay, tay sa nga ribon Ay, okay. Nagado ti kwarta na. Pasig asag sa sangaribo ti karga to'y wallet na. Ala, best friend. Ay, abamon ti waiter. Tadamagam ti bayadan ta. Ay, una yan. Nagpuskol to'y kwartanan. Iseng? Ay, wan indang. Ay, kisayak man iti sangaribo na ito'y. Ay, di naman siguro madlawin. Aday ta. Adto yan tiwalit mo, indang. Sangaribo lat inalak, Adtoy, rik na maray. May sa asangaribo na itay. Uwan ka di. Ay na, saan kamot apagpampanunutan iti dakes kaet? Amok na saya at kaatao, best friend. Ay, agyaman ak, best friend. Sige, taaya ba kung ti waiter? Damagag, numano ti bayadan ta. Waiter! Ala, somrakan, indan. Nagyaman ak iseng. Ditoy. Ay, dito tayan ti sofa. Saan atila turturugam, best friend. Ay, sorry, best friend. Diyak ngamin kabisado to'y balaya. Ditoy. Agtugaw ka. Ayabak ni Saltek, tayo so lati kasarita, muan. Adda ka di aramidam. Agluto ak, indang. Ay, katulungan kan Ay saanen. Ay basta agtugaw kalatta ditan, best friend. Saltek, romwara. Nay, papanamanan. Kasadaon ni Indang. Panawam dito balay. Ay, agsubli ak matla adagaws. Adala sabtak biait. Taala ak tay order ko. Order mo nga. Hey, basta. Ay, man nakibiyang kaalaklakayan. Basta kasarsaritang palaang ni Indang. Apay, Marindang. Awan ka din posibilidad na nga agsubli ti sigod apa nagkitam. Adda kabsat. Sa anak met ato taliblind ket. Nalingdan laeng iti katarak dagiti matak. Ururayek laeng ti aldaw. Kinapudno na. Nai-schedulean ti panakaopera dagiti matak. Kastaya. Kuyugan dakto dagiti anak ko. Ta ipaagas dak. Aya? Ay mayat nga rod Maikat to nga roden ati katarak dagiti matam. Makakita kanton kabsat. Wan kabsat. Ngampang nga asim Tadi mo ibagbagakin ni Iseng. Takayat ko asurpresaan tigayim ko. Awan problema kabsat. Wan.
Jak to ibagbaga iti asawa. Manaw ti karat na daytoy. Tinkarat ko nakmat nana. Napintas daytan. Bagay yun dayta kwintas. Ay na, nagmayat nga agpaysa. Sige, ala akon. Apay, awan tawarnan. Awanin nana. Sagad daytan. Sa ribo lang. Sige nga, Rod. Di ka pa'y agpatawar, Mart. Ala nga, Rodan. Daytoy, tibayad ka. Anya, agabrod ka, indang. Ang subli akmat laang best friend. Ay na, apay nga'y apanawan nakbispren. Ang subli ako nakmat. Ipasyardak la ka ti anak ko ijay abroad. Ang subli akmat la adagos. Ay, urayan ka Kan, di mo liwayan ti umawag kanya, Kwan. Ay, Wan, sukat ako matay cellphone ko iti touchscreen. Ang awan mat igatang ko, best friend. Nagtangken nga, men. Nasakit ti tangan nga ag-text no ko, Igatangan kanto iti touchscreen mo. Taag Facebook tanto. Ay, agpaysaw. Nalaman nga, Rod. Ang, kasanod to ti panagpauit mo nga'y nobelang. 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 Umutangak tugan ka. Ay na. Nalakalaang dayta, best friend. Ay, madanagan anak ko. Ay na, di ka agdandanag, nanang. Kabaalan nyo dayta. Relax ka dilaan. Anak ko. Basta relax kayo, relax yu ti bagiyo. Tainton bigat, maopera kayo. Aski, matay ti asilpon. Jak matamo akalikutan. Seng! Ay, Anya pagkaburidwan ditaya. ay, dahito yung mag-touchscreen a cellphone ko. Ay, jak matamo ako dyan. Kan jak matamo ti ag-Facebook. Na, Kasano nga yung makontak ko nindang? apay, awan kwarta maon. Iso nga aborito ka. Ay, agtal na ka man, Mart. Basta agsaw ka, kwarta ti ibagbagam. Katpudno, mate. Apay, di mo aklonen. Ako kwarta amlaeng ni Indang. Agtal na ka man. Tila ibagbagam. Inton adda makangegan ka. Ay na, iseng, amukan. Mabasak amin agaraw mo. Ultimo pa nagbusingar tagong mo. Kat mabasak. Ay, agtal na ka. Agpakalaing ka man, handa ko na. No awan kwarta ni Indang. Pache, makayat mo agayam day jay. Kwarta nalat al-almadem. Ay, sa anak nga agutang. No inaldaw ngay kan nakiti kwarta. Naay, kasanaw nga ikan ka, kat isugal mo, Mike. Ay, uray tama nga bakmat no maminsan. Maminsan ang mga baka. Ngam, maminsyammet ang maabak ka, danga. Ha? Sao ka man la asaan? Kas ka man la babain ako nak. Na. Sumanao ka, saltak. Kaya't kalaeng apalagipan, iseng. Nay, ulitek manenti ka na yun kung ibagakin ka, Ti panaggayam, agibaos, no ti pasensya, ket maibaos. Tandaan am dayta. Ay na! Ay gayam! Ay ada ka gayaman! Ay nakailukan! Sobrakan, ising. Ay na! Ada ka dito o nagtibalaya. Ang naka-sunglasses ka pailaan. Wan, best friend. Nakairwa makmat ngaminan. O anya, rumorta ka day? Wan, intamangan itirwar. Taawan na luto dito'y balay.
Oo, agbayad tan. Tama pantapay ag shopping ijay mall. Ha? Ay na. Ay nagsaya atay. Ag shopping tapay gayam. Wan, ising. Oh, at titiwalit ka. Si kanti agbayad. Mga lakalatan iti karga ti wallet ko, iti pagbayad ta. Sige, best friend. Aha. Ha! Nagaduman ng ti kwartana. Pasig asag sa sangaribo. Ay, na. Nagpuskol to'y wallet na. Ay, hey. Kisayak maninday to'y. Anay, kon ang 5,000 ti alaak. Aday ta. Oh, ato yan ti wallet mo, best friend. Sangaribo lat inalakwan. Isublim ti kwarta, ising. Ha? Anay, awan mo tinalak, best friend. Ala, sangaribo la talaga. Mabit lang tay katak isades ko. Thank you. Ha? Marisa. Oh, Ay, aday ta. Naglawag ti ebidensya ising. Ay, Putam ti kwarta. ha? Makakita kan? Indang? Wan, nagatapak iden at takawan nak ising. Ngam inyaw awan ko lang. Taamangan ko nak no nagkamali akla ang iti panagbilang. Ngam ita, napanagnak akong tanakita kun mismo. Katpudno gayam. Imbilang kan asaan asab sa balikanyak. Awan Apolos ti pinabayadak itinagadon nga utang mo kanyak. Yung kabailan nakgayam alukon. Mananggundaway kagayam agayam ising. Ay, sorry. Indang best friend. Jak ingagara. Ladilitak ising. Ngam na panagnakak. Kwarta laang ti kayat mo. Iso anak igayam ka kanyak. Idarom ka ising. Saltek lakay. Kasano na ito yan? Idaromnak ni Indang. Ay, kat makamo ka itibiyag mo abakbakitan. Namin ano matabi nagbagaan ka. Ngam awan dengdengam. Iso asang wam dayta. Ha! Anya nga, di hosta ti kanayon ko nga ibagakin ka iday. Ha! Ti panagkayam, agibos, no ti pasensya, kat may bos. Ha! Pagmababawyak tinaramid ko, lakay. Nakaamiri siya kan. Wey! Nakamiris kan, iseng! Ngayon, naladawan ti amin! Indarumdakan! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem aggibos no ti pasensya ket may bus. Tampok dito'y programa tayo. Kastola ti biyag! Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Iti may sapay apakasaritan amay tampok dito'y programa tayo. Kastola ti biyag! Anya jay ko na, Monina. Bumak na nga kuman tapno makapanaw akong dito'y nagangdod a lugar tayo, nanang. Anya, nagangdod ko nam dito lugar tayo. Katuan mat, nanang, nagalaspay dito a lugar. Nagloko kan si ka, Monina. Apay nga yakas tamot ti bagbagam. Di mo amo aya dito'y kan anayanak. Kan dito'y kamutan ani makal. Ika, kastakit din ti bagbagam. Agpay sumat, nanang. Talaga adya akong maanusan ti agnaag dito a lugar. Ay, di kagsasawi ti kasta. Sika, Monina.
Ang mga no nakarkarukit di adi kan tumakapanaw ditoy, no kasta ti ibagbagam. Imposible Basta daytoy titandaanam nanang. Iti kanito ang makapanawak iti daytoy alugar. Jakton umadakpay apulos ditoy. Ay, nagalasan ti kas dyan ibagbaga di anak mo. Bakit? Ay, wen nga rod lakay. Sapay iso tisang kay bagana. Ay na, rumbang ko mga giyaman. Tada da ito'y alugara nagdapatan ta, idi nagtaray ta. Ken nakabalay tamutten ditoy. At damutten basit adagata iti da ito'y alugar. Ay, iso nga rod ti ibagbagakken kwa na. Ang amdinak matipangpangag. Ay, unayin ni Munina. Ay, kasaritam tuman dya anak mo. Wan man, barang nusak ti denggen na. Ket maamiris na, asan anasaya at ibagbagana. Wen lakay. Dinaya mo tay pagsasao ako nana. No di mo amo at aliyawan tinaggapuam, di kanto makagteng iti papanam. Ala, friend! Apay akastamot ng tibagbagam. Ay na, agpaiso tibagbaga. No saan to akayat dananang ko ti sumurot kanya. Makamudan to matan Anya? No nyakit di ati adda iti dayto alugar, takay kayat dati agnaid ditoy. Ay, makapasuron iti dayto alugar. Nadnadlaw alugar dagiti marigriga. Ala, ni Monina. Saan ka matnagsao iti kasta, friend? Ibagbagak lang, tagpaisaw. Isua siya. Jakton umadakpay ditoy no makapanawakon. Pagan anok ngay daytoy alugar. Di ka kadipay la kontento iti biyag mo aya. Kat no labsan ti agsarita. Da kayo laang iti pamilyam ti makunaan na pintas ti kasasaad ti biyag na di ti lugar tayo. Ay sus! Jakla kunaan anapintas ti panagbiag na Saan apulos karen? Sa bagay, kastala ti biyag ka rin. Anya akas tala ti biyag asasawa mo si Kalando. Kit, talaga mo. Adda dagiti kas ken ni Munina adi na magustuhan da ito'y alugar. Adamot dagiti kas kadata, akontenton ditoy. Ha? No kayat na ti makapanaw dito'y ti pumanaw lata. Awan mo't manglaplapod ken kwa na kahit. Anya? Panirigan na dayjay. Sana rumbang abiyangan ta. No anya ti kayat na, di aramidan na. Makamumutin iti biyag na. Saan ka nga gladingit? No saan mo ton makita ni Munina? Aglading ita ka. Ang anyangay nga rod. Jack mo't mabalin na lapdan iti kayat na aramidan. Iso makamunton iti biyag na. Ay na, atay tsuram girl. Bagay mo launay tagbalin ng model. Ha? Agpaiso manay? Flan! Yung pagkaklang arudan kan ka. Bagay mo tagbalin ng modelo. Anyang itinaskin nga aramida manay? Simple. Agtalig ka lang kanya. Agpaiso? Yes! Sana nga kidaw iti kwarta tapno mamati ka kanya. Ang mga nga minupanunuto mamaysak nga illegal recruiter wano anyaman dita. Manay? Trust me. Pagbalinan ka analata ka modelo. Wanya, mayat ka? Ay, wala. Mayatak. Apay kit din asan ngay. Kaya't ko ti jayam kanya manay. Ay, unay kan anak ko. Kaamam lang iti dayja atao. Kaya't munti sumurot kan kwa na. Ay nananang, didak man lapdan. Dayto yan ti gundaway ko nga umasenso. Amakapanaw iti daytoy alugar. Munina. Iso asumuro takin ni manay. Pumanaw akon iti daytoy alugar. Ay kasanon. No al-alilawan na kalagayam dayjay abakla. Imposible, Mamati kadagiti imbagbaga na kanya. Kan maysa, makita mo ti pamanagnak. Kitain niya. Talaga matabagay ko ti agbalin ang modelo. Ngamen, napintasak. Sakit na tayagak mat. Eh, anak ko aya. Iso asaan dak alapdan nanang.
No kayat yo, urayan nyo ti panangalak tumat kada kayo iti daytoy a lugar. Ta sigurado abumak nangakton. Tata, di mat ni Munina dayjay? Sa dinaw. Huwag nga pahisaw. Sino jay kadwa na nga eh? Daka mo, tata. Nene, naglugan ta ni tinagpintas ako, tse. Kanaday mat ni Munina da kalabag. Uwan nga, Rod. Papanan na nga ta. Ay, jak amulan daw. Mala, agawi da kaon. Bareng no amo ni bakit no sa dino ti papanan ti anak may. Ay, jakon nalapdan lakay. Simuro ta ni ti dayjay pamaklaan akam amo na laeng. Aramidon da ka no a modelo. Anya? Apay nga'y manugot ka? Ay, pinanggap ko alapdan, ngam kinagura nakit din. Ay, sungawan tinaramidak lakay. Ay, una yan dyan, akta. Anya ka din tinaknakan na. Tas imurot latan iti santa yumit nga maamaw. Ay, talaga akas tatibiyag lakay. Kaya't nakanungarod aton uyan ti arapaap na. Anya? Ay, day tati agpaisaw. Ngamen, talaga ka no, adinan kaya't ti agnaud pay dito'y naalas a lugar tayo. Makitam, maladingitan ka kung naktumot nga men. Karen, Panagkunam, makitam tupay nga ta ni Munina. daka mo? No siyak lamay sa. Panagkunam kat saan ang nagsublipay dayjay. Ngamen, talaga akayat nanti makapanaw dito'y lugar tayo. Karen, Iso adi mo namnamaan. Ngamen, talaga adi na kayat dito'y. Mga no, di na tayong tupay yung talyawan pa kalugaran na dito'y day tati di na araramidan. No kayat na ti agbaligi iti biyag na. Ha? Apay mo't? Laglagi pa tay kunada. Kastoy, no di mo amo atalyawan tinaggapwam, di kanto makagteng iti papanam. Lando. Iso asan langin ngagbidbiddot ni Munina. No kayat na ama pasayati panagbiag na. Saan arumbang alipatan na tinagtaudan na, tapno magunod na dagiti arapaap na. Wow, manay! Jaklay pagaraw. Adito yung syudad ti pangikuyugam kanya. Ay na, kung nagtumot nga minkan ka. Ay na, sigurado abumak na nga kung dito yung manay. Sana yan. Of course! Ay, agyaman ako manay Agyaman ako unay kan ka. Nakaadakak matlangan dito yung syudad. Oh, agsagana ka. Ito narabihin mo't lain. Sigurado ang madaan ka ti adu-adat to. Kanya? Ikan ka iti datong. Pangururaya may nagbali na project mo kanya. No kasta, adakan dita syudad, anak ko. Una nang, kung nagtumot ngamin. Bumaknangat dito Inikan nakadagos iti kwartak ni manay. Ay anak ko, ang mga numaisagmak ka dita. Oo, kanya ka maisagmakan niya ibagbagayo, nanang. Ay nagulo dita syudad. Kana mga nuanyakit di at trabaho ti pangisirkan kan kadayja at tao. Ay nananang, saan da kapag danagan? Ay agan-anad ka nga ro dita anak ko Kano adawayam ay kat sumarungkar kamot dito'y Ay nananang, dak kayatan tagsublipay dita. Ay por Diyos kamot anak ko. Dito'y tinagapwam. Saan ka kumangag sa iti kasta? Ay basta, dak kayatan tagsubli dita. Ay saan ka kumaakasta anak ko? Laglagi pa. Di tao, adi na mo atalyawan tinagapwan na. Dinto makagteng iti papanan na. Kumusta nga tanti anak yo, tata? Ay, jak amulan daw. Manipod ngamin pimanaw. Namnaminsan lang ay mawag. Anyan ni Munina. Ngarod baraw. Sapay naguloy jay syudad. Tata,
Ngam sa pay lakumata sana may sagmak di anak kao. Dayta ti kanayon ngay karkararag kao. Uwan nga ron tata. Kaasimat ni Munina no may sagmak. Sapay adayo tayo iti ayan na. Ay na. Uray ka sa ti kinapintas mo, girl. Saan gamot lata may kan iti break nga agbalin na nalatak a model. Adan samot balat iti pingping ti obat mo. Hoy, manay! Nakitam ti pakabukla ka niya? Nakinis ti kudil ko. Awan ti balat ko. Panagkunam. Apay nga'y asanak amaikan iti break. Ay, tsaka mo no kayat mo, Nina. Manugot ka niti kayat ni Jads nga ibalay na ka. Anya? Ay, pakpakawan na. Oray di tanamat Diyak lapagan anumat day jay adjats. Ho, kasla hipopotamos. Gapo iti kinalok magna. Ado ti datong na, girl. Ay, uray pa Diyak lapag tatakkulan ti kwarta. No kastamat lang nga rod. Ladingitek. Namibatan kan kas modelok. Ngamin sanak mo tamay ranot kang ka. Anya? Manay, apay ngay akas tamat dun. Ay na, kastala ti biyag. Dumteng ti ka nito ti pan nakaoma. Iso ladingitek. Nga manipod ita, makaamukan iti bagim. Ay, anyan ti kastoy. Diyak matla makastra ka ni ti trabaho. Nagadun ti na playa. Awan mo ti mangawat kanya. Sapay dandanin may bus ti kwarta. Ang mga agbisinak tun dito yung syudad. Ay, anya nga tati aramida kaya. Dakmat kaya ti agsubli ijay lugar me. Kasigurado akatawaan dakdag iti kalugaran. Agasam matay para magkukadakwada abumaknangak. Imbagak may adyakon umadak apulos ijay lugar me. Pasan na, agsubli akit din ijay. Ay madyak saan amabalain? Kanayon analabingit ti ina ni Munina. Takasano? Saan da kanumot ang makontak ni Munina, Lando? Awanan na. Kasanumot ngamin. Kat kumpormila ditanti sinursurutan na. Ken, talaga adinan kaya't atalyawan pa ito'y lugar tayo, kunam Day tati bidbot na. Asaan arumbang akas jay kumati inaramid na. Ay, Makapadanag mat. Amangan no anyan tinasumsumok na jay syudad. Amangan no na isagmakan, gapo iti isusurot na iti dayjay abakla. kat si Kangay. Kumusta ka mo? Kailiw mo ni Munina niya. Uray kailiw ko. Awan mo't maaramidak. Ngamin, awanan dito yung lugar tayo ni Munina. Ay, lakay, panagkulak. Saan ta na makita pa anak ta? Saan ka ngagsaw iti kasta, bakay? Ay, jak kaya ta panunutan tinaisawang ko. Ang kasta talagan, tiba nagtiamin. Ngamin, saan ta napulos sa makontak ti cellphone na? Saan ta nga mo, no anyan tinasumsumok na? Ay, sana bale. Inton bigat matlaang. Agluasak. Bareng no masarakak di anak tay jay syudad. Anya, ay kat no naglawa ti syudad. Among nga rod, di bang sapsapulam kan kwa na. Makamuditan. Basta gluasak inton bigat. Ay, Dataw. Mabitlang tay nakitain no asinaw. kat gaya mo, tinapaspasamak kan ka, anak ko. Inka gumak, tinagsapol iti sa bali at trabaho ijay syudad, nanang. Ngamawan ka, sad ko. Iso nga inkadang kung tinagsubli dito, Kasayatan ti kastangay naramid mo, anak ko. Ay na, mababainak, nanang. Tangatang. Iso nga inranak tinagawid iti rabi Tapno sandak makita dagiti kalugaran tayo. Nagatungamin timbagbagak ide.
Inkarkarik pay adya kun umadak dito iti kanito ang makapanawak. Ngamadak ita dito Ay na anak ko, saan mo ngay kaskasaw tiyan yaman nga ibaga dagiti kalugaran tayaw? Kastala tibiyag ah? Saan mo abasaw nawan tigasat mo anapan ni Jay syudad? Tatang. Ay, husto ti amam, anak ko. Ti importante, nakasubli ka asi kakaradkad kada kami. Kunak tumot ngamin. Ti tao adi na amwa talyawan tinagapuan na. Dinto makagtang iti papanan na. Lando, Anya ngay, dili namot na amin ti imbagbagana day di amunina. si Kamot. Agsao ka pa'y laang. Aguli magkalatan. Amok tumot laang kay kayat mo. Tadamanan dito'y ni Munina. Ah? Unmat gid eh. Amo mait, nabayagan nga gayatakin ko na. Makitam. Hanggang, kasla jakon kayat ni Munina. Ni, apay mo't ngay. Kasano, kut di namot amo talyawan tinagapuan na. Kasanon ngayon, di nakto mo talyawan. Ay, manjak mo ta. Lando. Talaga mat. Anya nga tiganas na ano, agkaida kayaw. Sana kan total likudan. Kundi na kan total yawan apolos. O, di na alasan ka de. Makapaawan ganas. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo ammo atalyawan tinaggapwam, di kanto makagteng iti papanam. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Mola.